Dobar dan, dragi gledatelji televizije 4 rijeke, pozdrav u emisiji Blendologija. S nama je predivna Helena opet. Kako si, Helena? Super, Robert, ti? Ja sam uvijek sjajno. Ti Danas ćemo raditi šta? Danas ćemo napraviti sirovu vegetu. Sirovu vegetu, ajde da i to vidim. Tako je, sirova vegeta, znači kako inače radimo sve sirovo. Sada ćemo napraviti jednu zamjenu za klasičnu vegetu koja, ako možda neko ne smije jesti ili možda nekome ne odgovara, pa da si naprave evo jednu sirovu zamjenu koja je jako zdrava. To ćeš reći da ja danas ništa neću jesti, jel tako? Ti danas nećeš ništa jesti, ali morao si i takav dan dogovoriti. Ali daću ti da pomirišiš. Može. Evo, nešto ću ti dopustiti. Evo ovako, baza naše sirove vegete je jedna biljka koju smo mi inače koristili, već to je ona biljka ljubavi, odnosno ljupčac. Ljupčac, di? Tako je, to je ova tu biljka. Evo, možeš ju pomirisati, ona ti se zove još vegeta u narodu. Da. Evo, i sad ćeš znati zašto. A super, a mogu jednu ovako svrcnuti? Možeš. Ona ti je inače jako aromatična i iz porodice peršina. I ima jedan onako sličan okus između celera, peršina. Da, ali dobre. Je. I ona se može koristiti sama, a može se koristiti sa još nekakvim dodatnim biljkama ili začinima kako bi se napravio jedan miks koji je idealan dodatak jelima. Mi ćemo danas iskoristiti nekakve naše začine, odnosno ne začine nego biljke i povrće, pa ćeš vidjeti kako će to ispasti. Inače, ljupčac, ljekovitost njegova se vidi tako da izdrenira tijelo, znači jako je dobar za crijeva, jako je dobar za mokraćne puteve, super je za kožu i odličan je antibiotik. Evo, znači višestruka korist je od ljupčaca. Njega ćemo ovako, malo ćemo ga narezati, znači nije uopće bitno da to bude nešto precizno jer ide u naš blender. Evo, ovo je dovoljno, iako je možda i ovo možda malo previše za nekoga ko nije navikao na aromatično, ali ja volim. Dobro, odlično. Evo, ti možeš oguliti mrkvu jer ćemo i mrkvu dodati. Za mrkvu svi znamo da je jako dobra za vid. Odlično. Da ima taj beta-karoten i jako je, vlakna od mrkve su jako dobra za kolesterol. To možda ljudi nisu znali i za visoki krvni tlak. S tim da treba ljudima reći zapravo da je mrkva nastala križanjem, da originalna mrkva nije nikad bila crvena, ona je još prije nekih 150, 200, 300 godina. Sad se ne sjećam da je bila crna ili tako nešto, ali eto, sad ju imamo u crvenom obliku. Evo, imamo i u prirodi, možemo pronaći divlju mrkvu, mi ju doduše ovdje nismo koristili i njen korijen je jako sličan ovoj, samo naravno boja nije ni malo slična. Evo, pa ćemo ga samo malo narezati da nam čisto bude u blenderu lakše smiksati. Evo, dovoljno je možda ovo. A šef, ovaj ostatak nećemo? Pa možda je sad za ovaj recept jer nećemo veliku količinu. Ti zečiću možeš da imaš bolji vid. Evo, dodat ćemo vlasca. Vlasac je, mislim da svi znaju, idealna zamjena za luk, divlji vlasac, koji je antibiotik i antimikotik. Možeš ići ti super uz mrkvu. Znači, snižava krvni tlak, ubija bakterije, gljivice, sve ono loše što ima u organizmu. Izvrstan je antiseptik, čisti kožu. Zapravo kao mladi luk je. Kao mladi luk je, još meni finiji. Tako da vjerujem da ljudi već dosta vlasac koriste. Inače, nisam rekla da se ljupčac, odnosno vegeta, može kupiti u trgovinama zdrave hrane i u centrima, tako da ju nije ga problem staviti u teglicu i imati recimo u kuhinji, pa kad se nešto kuha ili priređuje nešto sirovo, može se malo list otkinuti i staviti. Tako da nije sad potrebno da ljudi idu u prirodu. On se može pronaći jer se jako dobro kultivira. Samo se treba paziti da nije sa pesticidima. Evo, to je to od naših začina, odnosno povrća. Dodat ćemo još himalajske soli. Ja bih za himalajsku sol još rekao jednu dobru uputu. Recimo, ljudi kad si peru zube, onda kad trebaju grgljati, onda je super ili himalajsku sol staviti ili keltsku sol ili bilo koju vrstu morske soli, pogotovo one starije. I jako je dobro zapravo za čišćenje grkljana, a i pogotovo ju popiti, recimo malo prstohvat staviti u vodu i popiti da bi dobili određene minerale koje takva sol ima. Tako je, to je kao što smo i rekli u prošlim emisijama, najčešće najkvalitetnija sol na zemlji i jako je dobro za cijeli organizam, pogotovo za ljude koji imaju problema s visokim tlakom. Znači, ovdje imamo masu stvari koje su odlične za visoki krvni tlak, znači pomažu jako ljudima koji imaju te probleme, pa onda mislim da je ovo super recept da se ljudi imaju doma, da se olakšaju život. Evo, dodat ćemo možda, mislim da je ovo dovoljno. Možemo još malo, zato što je to ipak
koncentrat. Evo i već se osjeti miris iz blendera. Odlično. Vidjet ćeš sad kad zblendamo kako će imati lijepu aromu. Super Evo, boja. nisam htjela blendati previše zato što klasična vegeta ima onako komadića mrkve i tih. Mnogo ja to miriš malo. Evo, pomiriši sad iskreno reci. Super, a to se ne mogu popiti ništa malo. Ne? Ne možeš popiti, ali ćemo možda u nekom od sljedećih recepata Koristiti. pripremiti nešto. Super. Ali evo, moraš priznati da ima miris jako odlično, sličan stvarno dobro, vegeti. odlično, Evo, mi ćemo to pospremiti ovako jednu posudicu, znači ljudi si isto mogu doma tako pospremiti. Dobro. Staviti u hladnjak i najbolje napraviti si ovako manje količine koje se mogu potrošiti nekakvih tjedan dana, 10-ak dana, da uvijek to bude svježe. Super, odlično. Da, evo. I to je to. To je to. Znači, kaj smo sve stavili unutra? Stavili smo vodu, stavili smo ljupčac, odnosno on se inače u narodu naziva vegeta. Stavili smo mrkvu, vlasac i himalajsku sol. Evo, to je naš izbor. Znači, ljudi si mogu dodati nekakve začine koje oni vole. Ali bitno je da bude ljupčac zato što on ipak daje tu nekakvu aromu najsličniju vegeti. Odlično. Eto, dragi gledatelji, nadam se da vam se sviđa ovaj recept. Vegeta je tu. Možete ju koristiti za ubuduće ako ste ju radili po našim uputama. I potražite nas na Facebooku jer ćete tamo vidjeti recept. Ako ne stignete si možda pogledati reprizu. A Facebook je Blendologija. Dođite nas posjetiti jer su sve ove emisije koje smo do sad snimali tamo. Znači možete vidjeti i druge emisije i predivne pripravke koje smo napravili. Tako je. I to je to, dragi gledatelji. Lijepo mi imate lijep ostatak dana. Uživajte, budite mi pametni, lijepi. I to je to. Vidimo se sljedeći put.